صلي عليه صلوات الله عليه. Pandeglang Banten. البدر طلعته عاجل جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد Makam Ki Gedeng Suro. Ayo ayo. اللي وحد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا Makan sodok king. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه. Sultan Agung Komarudin. المصطفى صافي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. Hari ini kita ke tempat oleh-oleh Palembang. Mantul. Kita yang berjuang kalah sama yang bertopeng. Pada tambah ayo. Dadah dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pandeglang, ibu-ibu dan Pak Ustadz dan santri juga pada ikut ini. Alhamdulillah kami nyampe di kota Palembang. Ini di Museum Al-Quran yang terbesar di dunia mungkin ya. Ini dengan 30 juz, luar biasa ini. Saya baru pertama kali dengan teman-teman ini masuk ke museum ini. Alhamdulillah Allah mengizinkan kami datang ke sini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke seberang naik perahu, perahu kecil berlayar perlahan. Sebulan puasa menahan rindu, kini lebaran menyapa iman. Mentari pagi di hari raya, Pantaran merah. salah dan hilaf kita bersua. Maaf ku pinta setulus jiwa. Ayam ketupat di pagi hari, isipan rapi di atas talam. Jauh di mata
ketupat di pagi hari, disimpan rapi di atas talam, jauh di mata dekat di hati. Lebaran hadir pulangkan salam. Angin ketupat di pagi hari, disimpan rapi di atas talam. Mohon maafkan sepenuh hati. Mari koskan, jangan berdendam. Kita akan ada acara nonton suatu channel YouTube